Što bi se dogodilo da Zemlja prestane kružiti oko Sunca? Zemlja obiđe Sunce jedanput u godinu dana, a s obzirom na to da se nalazi na prosječnoj udaljenosti od Sunca od otprilike 150 milijuna kilometara, to znači da se oko Sunca giba, vjerovali ili ne, prosječnom brzinom od više od 107.000 km na sat. A to je, usput rečeno, više od 60 puta brže od brzine kojom se na ekvatoru okrećemo oko Zemljine osi. E pa, kad bi iz nekog razloga Zemlja naglo stala na svojem putu oko Sunca, to bi bilo kao naglo kočenje. Zamislite da se vozite autom, ili nekom raketom, tom golemom brzinom i da naglo zakočite. Sve bi poletjelo u smjeru u kojem ste vozili. A s obzirom na to da je Zemlja okrugla, sve na njezinoj strani koja gleda u smjeru gibanja poletjelo bi prema gore, a sve sa stražnje strane smrskalo bi se o Zemlju. A kud bi odletjelo ono s prednje strane što je letjelo prema gore? E pa, skroz u svemir. Jer brzina kojom bi poletjelo gotovo je trostruko veća od brzine koja je potrebna da se neko tijelo oslobodi Zemljine gravitacije. Kad bi Zemlja iz nekog hipotetskog razloga stala u svojem gibanju oko Sunca, ovisno o trenutku u kojem bi stala, ostalo bi nam to godišnje doba koje je bilo u danom trenutku. Naime, godišnja doba ne uzrokuju različite udaljenosti Zemlje od Sunca tokom godišnjeg gibanja Zemlje oko Sunca, već nagib Zemljine rotacijske osi oko koje se ona sama okreće u odnosu na ravninu u kojoj kruži oko Sunca. U našim krajevima je zima kad smo u ovom položaju, ljeto kad smo u ovom položaju, a proljeće ili jesen kad smo u ovim položajima. I tako bismo onda imali vječno proljeće, jesen, ljeto ili zimu, osim što ne bismo. Jer bi bez brzine kojom se Zemlja uobičajeno kreće oko Sunca, ona počela padati prema Suncu. Što bi se dogodilo kad bi Zemlja pala u Sunce? S obzirom na to da je Sunce puno masivnije od Zemlje, čak 333.000 puta, sudar Zemlje i Sunca zapravo bi se sveo na to da Zemlja padne u Sunce. Kad bi se Zemlja iz nekog čisto hipotetskog razloga zaustavila u svojoj putanji oko Sunca, ona bi počela padati prema Suncu. I taj bi pad trajao otprilike 65 dana. Kako bismo padali, 41. dan bismo prešli Venerinu orbitu oko Sunca, a 57. dan Merkurovu. Kako bismo se približavali Suncu, tako bi i temperatura na Zemlji rasla. Nakon 30 dana narasla bi na nekih 50 stupnjeva Celzijevih, a nakon 50 na nekih 125 stupnjeva Celzijevih. To je jako vruće. Kako bi se Zemlja sve više približavala Suncu, tako bi zbog sve jače gravitacijske sile između Sunca i Zemlje, plimne sile na Zemlji, koje bi Sunce uzrokovalo, bile sve jače i jače. Otprilike 64. dana našeg pada prešli bismo kobnu granicu pri kojoj bi plimne sile bile toliko jake da bi raspucale Zemljinu koru i u konačnici rastrgale Zemlju u komadiće.